ekseni bambake sengiyavala futhi namhlanje incwadi kaJohn chapter 11 verse 4 wakhona uJesu esekuzwile lokho wathi lokhu kugula akusikho kokufa kodwa ngenxa yenkazimulo kaNkuluNkulu kube indodana kaNkuluNkulu ikhazimuliswe ngakho. Amazwi lawa akhulunywe uJesu ngesikhathi ethola umbiko ukuthi uLazarus lo akamthandayo uyagula. Impendulo yakhe akabanikeza yona uthi lokhu kugula akusikho kokufa kodwa kungenxa ukuthi kubonakaliswe amandla kaNkuluNkulu. Umngani kaJesu uLazarus wayegula kodwa uJesu akayi ukuyombheka ngoba uyazi ukuthi lokhu kugula kumphethe akusikhona kokufa. Kuthi angikhulume nomuntu namhlanje ekseni ngithi lokhu kugula okubambile lesi simo sikubambile sikubambele ukuthi sizokubulala. Ngeke size siqede ngawe kodwa sizoveza amandla kaNkuluNkulu empilweni yakho. Into engithandayo kuJesu uthi mayisefika la ezobona uLazarus bayamtshela bathi inkosi usefile usiyanuka sezizini insuku esefile. uJesu akanendaba ukuthi sesingakanani isikhathi uLazarus esefile kodwa nje uthi yena ufuna ukwenza isimangalisa amvusa uLazarus ngoba uJesu akanendaba ukuthi singakanani isikhathi osilindile udinga into zakho ukuthi zifike. Akanendaba ukuthi singakanani isikhathi osihlalile ufuna ukubona isimangaliso empilweni yakho. Mayisefuna ukukhombisa isimangaliso sakho uNkulunkulu kuwena akanendaba ukuthi mingaki iminyaka osuyihlalile. Omunye uthi hayi sengihlala isikhathi eside ngawuthola umsebenzi angiboni ukuthi ngisengawuthola. Akanendaba ukuthi mingakanani iminyaka ivalekele kodwa mayisefuna ukwenza isimanga empilweni yakho uyafika ezokwenza isimangaliso. Lokhu kugula akusikhona kokufa kodwa ukuthi kubonakalise inkazimulo kaNkuluNkulu. Leminyaka oyihlalile ungayiboni into eyenzakala empilweni yakho inxa ukuthi uNkulunkulu ebefuna ukuveza amandla akhe empilweni yakho. Ebengeke ebonakala ukuba konke bekhamba kahle njengendlela ejwayelekile kodwa wenze ngamabomu ukuthi kube into engajwayelekile ukuze ezobonakalisa amandla akhe. Into engithandayo ke uthe sefile uLazarus laba bamthandayo kwabayibona futhi abamngcwabayo bamfaka ethuneni bavala nangetshe ngoba kwesinye isikhathi abantu uyitshela ukuthi ibona bazokusiza kuba yibona abangcwabayo abafaka netshe beze bekushonise phansi bekungcwabe emgodini. Uthi uJesu mayefika nimbekephi uthi sesimfakile ethuneni usefile. Uthi uJesu susanitshe ngifuna ukumkhipha mina ngifuna ukuthi kwena ekseni bonke abantu kade bekuvalela iminyango ibona futhi abayokwenzela indlela ukuthi uphume. Labantu abeyitshela ukuthi ngeke uzube yilutho ibona uNkulunkulu ayobasebenzisa ukuze impilo yakho ivulekelwe iminyango ethile. Uthi kuJesu esebemkhiphile uthi ngiyabonga Nkosi ukuthi wena ungizwa njalo. Uthi bengazi wena uNkulunkulu ukuthi ngizwa njalo. Ubonga ukuthi uLazarus usevukile kodwa uLazarus esethuneni saboshwe ngeindwangu esafile sanuka kodwa uJesu simuzwa esho into ephambana nesimo esikhundleni sengabuya khala kakhala kodwa uyabonga ngoba kwesinye isikhathi ezinye izimo ayidingi ukuthi ukhale zidinga ukuthi ubonge. Sisekhona izimo ubonge ngathi izinto sezenzakalile zithi izinto engakalungi empilweni yakho ubonge sengathi seyilungile. Uthi umnyango ungakuvulekela empilweni yakho ubonga uNkulunkulu engazithi usewuvulekile umnyango lo ufuna ukubona empilweni yakho ngoba kumele uhambe ngokukholwa ungahambe ngokubona. uJesu akazange hambe ngokuthi siyanuka uLazarus akazange hambe ukuthi sezizini insuku esefile kodwa wahamba ngokukholwa ukuthi mina nginamandla okwenza konke. Lithi iBhayibheli wakhuluma izwi wathi Lazarus phuma ethuneni. Babe baningi abantu ababefihliwe ethuneni babengcwatshiwe emathuneni kodwa uJesu ngimthanda ukuthi enkulumeni yakhe uba specific akalokho ethi nina nifile lavukani kodwa uthi nje Lazarus phuma ethuneni. Uba specific ukuthi yini akafuna yenzeke kuLazarus. Mawuthandaza uze enkosini be specific isho into ufuna ukuyibona ungalokhu uthemeleza ushona le nale qonda straight Nkosi ngifuna i-driver's license ucode 10 Nkosi ngicela i-driver's license ucode 14. Yiba specific emthandazweni wakho ungalokhu ushona le Nkosi ngicela i-promotion emsebenzini ngifuna ukuba usupervisor. Ngalokhu uthi uNkulunkulu uvula iminyango muphi umnyango yisho ukuthi ngifuna lo Nkosi ngifuna ukuba imanager emsebenzini yisho iba specific eyintweni oyifunayo. uJesu wathi Lazarus phuma ethuneni. Lithi iBhayibheli wabonakala ofile phuma ngoba ngesikhathi ekhuluma izwi likaJesu kwenzeka into ayenzeka kuGenesis chapter 1 ngesikhathi uNkulunkulu edala umhlaba wathi Lazarus phuma. Izwi likaJesu lagijima la yofuna impilo layibuyisa emzimbeni kaLazarus. Ilwane bese zisemzimbeni wakhe zaqhuma zabaleka ngoba sekufike izwi eliphilayo kuyamenza ukuthi aphile uLazarus wavuka futhi. Izwi liphimisele ngomlomo wakho linamandla okudala into engekho ibe khona. Washa amazwi wathi makube khona ukuphila kuLazarus kwaba khona ukuphila waphila. Ngiyacela mawuthandaza namhlanje ukhuluma izinto ofuna ukuyibona hayi izinto nje isho ngabanye abantu but isho izinto ofuna ukuyibona empilweni yakho yonanto ozoyibona empilweni yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. Asihlanganeni on Sunday ekseni ku Mega Grace on Sunday. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.